A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama surah Al-Kafirun dulu. Coba bacakan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidu ma abad wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la ana 'abidum ma abadtum lakum dinukum. Berarti dengan wala antum 'abiduna ma a'bud Wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Soal yang kedua, Pak, surah Al-Kafirun dan dua buah wala antum 'abidun. Dan dua buah ayat sama. Berhati-hati yang dulu. Soal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Pas. Soal yang terakhir. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa. Pas ya? Sada